Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sayyidil qanihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Fatihah. Selanjutnya wabil khusus kepada kedua mempelai bini laki disinilah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammira nahwatal wadani wa nahwatal banadi bi furuhihima ila yaumiddin وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan khutbah nikah sekaligus memandu acara pernikahan nanti akan dipandu atau disampaikan atau dipimpin oleh Bapak Pemulu kita, yakni Bapak Ir. Kepada beliau disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kampir, mohon tambahan silakan. Yang kami hormati Bapak Ketiga, Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Wali, serta segenap keluarga besar dari kedua mempelai. Lengkapnya hadirin hadirat penyaksi akad nikah rahimakumullah, khususnya untuk kedua mempelai yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum prosesi ijab dan kabul ini kita langsungkan, kami akan membacakan khutbah nikah untuk pernikahan kedua mempelai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ba'du. Fa inna Allah ta'ala ahalla nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa wa'ada alaihi. Wa qala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فالمتزوج أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا تزوج النساء فإنهن يعطين بالمال. وقال أيضا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Selanjutnya Bapak Wali kami silakan warisi dari Nabi Adam saat masyarakat hijab dan kabul. Untuk itu kami minta tolong dan istighfar, syahadat dan selawat dengan harapan semoga ini merupakan jaminan bagi langgangan rumah tangganya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan dikarunia putra putri yang alim dan soleh. Untuk itu kami silakan mulai dari Bapak. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih besar, harusnya lebih besar secara menganten daripada saya nanti, karena yang ada silakan dia hanya menunjuk di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, saya mohon ikhlas dan ridho Bapak saya mohon ikhlas dan ridho Bapak untuk menikahkan saya dengan Sapriyadi, kawin saya. mas kawin. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim. Sekedar kebiasaan, ini bukan merupakan rukun atau wajib, ini sekedar kebiasaan saja. Pengantin itu lebih wajib. Dicoba dulu salaman, ini kan. Coba dulu kan dijabut kompor. Bapak siap Bapak, coba. Menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudin aku nikah anta. Arahnya dulu. Aku nikah anta. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nikah dengan Sapriyadi. Sapriyadi, aku nikah dengan anakku dan Liliana, mas kawin 2 juta rupiah.
Mas kawin. Mas kawinnya dede mas kawin we. Ulangi. Aku nikah ke Saprudin Kenjaan Sapriyadi. Sapriyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sapriyadi. Sapriyadi aku nikah ke Kenjanaku Lemuliana mas kawin Mas kawin. 2 juta rupiah dibayar tunai. Iya. Aku terima nikahnya Mulyana dengan mas kawinnya 2 juta rupiah dibayar Nah, tunai. sasak mah Indonesia dia dicampur nggih. Aku terima nikah Mulyana. mas kawinna 2 juta. Bahasa anu waktu bahasa Bisa sasak, Selatan. bahasa Melayu Bismillahirrahmanirrahim. Saprudin Sapriyadi. Karena jarang Bismillah kan dulu. jarang nanti ada Sapriyadi. aku nikah ke Sapriyadi Sapriyadi aku nikah anda. Nggih, makin jangan. Sapriyadi aku nikah anda bareng aku Lak Mulyana. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nikah Karena dulu Sapriyadi kan. terang bro. Sapriyadi aku nikah hantar kencana Lemuliana mas kawin 2 juta rupiah dibayar tunai. Terima nikah Mulyana. Terima. Nikah Mulyana. Dek dana tidak boleh leranto. Malaysia siapa tuh? Oh, itu berbule dengan Malaysia. Terang. Aku terima jama-jama. Aku terima nikah Mulyana. Nah, Mas pas. kawinnya 2 juta rupiah. Kawinna, dek mas kawinna. Mas kawinna 2 juta rupiah tunai. Mau bahasa sastra kan? Coba sekali. Aku terima nikah Lu terima. Mak. terima nikah Mulyana. Mas kawinnya 2 juta rupiah tunai. Ya, wah. Sila. Bisa. Sila ini nama Bombe. Dek pada si mantap gitu. Aku kawin Sapriyadi aku nikah. Ini gupuh. Aduh. Sapriyadi aku nikah hantar kencanaku Lemuliana mas kawinnya 2 juta rupiah tunai. Nah, coba. Betul unjuk kiri jadi mudik. Nah, kata mama juga. Selamat makin ya. Nah, baju tapi Sapriyadi aku nikah hantar kencaan aku Lemuliana mas kawinnya 2 juta rupiah dibayar tunai. Ku terima nikah Mulyana mas kawinnya 2 juta rupiah tunai. sila. Ya mas sila. Kan ya pas nih kita. Pas. Pas pada. Udah nyala. Barokah alaikum wa jamu bainakum bil khair.